asibye gusa rero biri kuva ko hari gutegurwa gukomeye, hari ukwitegura gukomeye ku ruhande rw'abasirikare barwana kuri leta ya Kinshasa. Bivuga ko n'ubundi uko bari baragize igipupu, buri munsi bagaba ibitero, buri munsi bagaba ibitero bigaragaza ko icyo bari bagamije ari kugira gute, bari bagamije kwambura M23 ibi bice. Ikintu cyabaye gikomeye cyangwa se icyavuzwe gikomeye nuko M23 kubijyanye n'ikoranabuhanga yamaze kubajya hejuru, iragenda irashwanyaguza. Mw'abantu mwe, ingabo z'u Burundi butuvugana ziri mu mashyamba ya Kongo, nta communication, ibaje kuba mu mashyamba, nta tumanaho ufite, abasirikare mumenyana ari uko barashe, hari sasu barasa mu kirere rikaka. Ayo masasu ngo niyo bari gukoresha, nibagiye kuntu umutarama wanjye yabimbwiye, na masasu ngo barasa mu kirere agacana mu gihe cya nijoro, mu gihe cya kumanywa ni ugucana twa tuntu tuzamura umwotsi. Ibaze uburyo izo ngabo zibayeho muri no operation. Iyi niyo operation M23 ibazungurijemo ku rwego rwo hejuru, kandi ni hafi yo mu rugo. Andi makuru murabizi neza ko byamaze kuvugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abahuza, nyuma yo kwitegereza Felix Antoine Tshisekedi, bamara kwitegereza Felix Antoine Tshisekedi bakabona ntabwo ari gushyira mu bikorwa imyanzuro yavuye mu masezerano cyangwa se ibyasinywe mu masezerano. Ahangaha mw'abantu mwe, ntabwo M23 amakuru namaze kwakira ntabwo iri kwituma, ntabwo iri kuza ngo ifate ibi bice gusa, kuko murabizi neza ko na Uvira byari byarangiye, bayifasha ariko bayivamo. Uwayivanye Uvira se ntiyayivana n'ahandi, ntiyayivana na Bukavu, ntiyayivana no mu bindi bice. Aha hantu harimo ibanga rikomeye cyane. Attention, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda tajari ahangaha, u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rwa Gasabo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitandukanye n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bahohereza ambasaderi utyaye wabaye umusirikare w'umutasi agiye gukora akazi. Mbibutse ko kugira ngo baguhe ambasaderi, igihugu kitange kizane ambasaderi, nuko kiba kibona inyungu muri icyo gihugu cyoherejemo ambasade yacyo. Ubu tuvugana ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Umutekano igoma urarindwa umunsi ku munsi, bisobanuye ko abayobozi barahari uko byagenda kose. AFC M23 yamaze kwemerwa ku rwego rwo hejuru. AFC M23 yamaze guhindura iyi ntambara ku rwego rwo hejuru. Hanyuma reka nze mbahereze andi makuru. Ese abantu turi kumwe, reka nze nongere mbakubite noneho andi makuru akomeye cyane yo mu ndani avuga kuri Joseph Kabila n'imihindukire. Reka gusa mbanze mbabwire ikijyanye n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa n'ibiri kuvugwa ku gihugu cy'u Burundi. Sibyo gusa kandi mbabwire buri kimwe cyose kiri gutegurwa nk'amakuru mbanagiye nkurura imbere cyane. Narakubwiye ngo nimba ukurikira Mr Seka, aha rwose update zo uzajya uzibona kandi za nyazo. Wowe icyo usabwa gusa korera kuri subscribe. Ese abantu turi kumwe, amajwi muri kuyumva neza? Amajwi muri kuyumva neza? Ndagira ngo ahangaha tugendane, kambanza ngire gutya nzane iyi nkuru mbabwira uko bimeze. Nyuma y'ibyabere rero ahitwa Gitega, icyavuyemo iyi ni inama yabaye mu gihugu cy'u Burundi. Abantu turi kumwe, turimo turagendana. Aha ninje muri Bujumbura tajyari. Inama yabereye Gitega, icyavuyemo ndagira ngo mu by'ukuri mbabwire icyavuyemo, kuko aha Gitega bivuga ko hateraniye inama y'igitaraganya, inama yigaga kubijyanye n'intambara iri kubera ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu tugendane gake gake, mumbwire gusa muri comment uru rugamba, nyandikira kwanza uko ubona ibi bintu. Bivuga ko ngo General Neva yatumye General Prime Niyongabo ndetse na Edouard Bizimana kurondera inzira zose zishoboka zabahuza n'igihugu cy'u Rwanda ndetse zikabahuza na AFC M23. Narakubwiye ngo umanika gati wicaye, wajya kukamanura ugahaguruka.
ibi nibyo biri kuba ku basirikare b'u Burundi, ibi nibyo biri kuba ku gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi ngo bigomba kuba vuba cyane mbere y'uko AFC M23 isatira Tanganyika ndetse na Baraka. Ayandi makuru avugirwa hano mu Kirundo avuga ko ngo ku mpande z'umupaka kuri douane hagiye abashaka gushikiriza ubu butumwa ngariko ababanyi babishura bati genda mu barondere mu bundi buryo ngaha nibikunda. Barababwira ati mugende mu bashakishiriza handi angaho ntago biri buze gukunda. Ikindi ano makuru avuga ngo inzira zahindutse. Mwibuke AFC iva Uvira ukuntu abadede bakoze iminsi mikuru baranigamba rwose ngo ubu Uvira ngo barayibarakiye ngo no mu kibaya cya Rusizi ngo ubu ntaco rero bafite bavuga twirwaneho bagiye kwimanukira ati biraba barakubita Kabezi ndetse na Bujumbura ati imbona nkubone. Kandi ayo ni amakuru ari kwinjira bivuga ko urugamba mu gihe igihugu cy'u Burundi gikomeje kwinaganshura kuriya urugamba rushobora kuza kwinjira rukagera muri Bujumbura. Urugamba rushobora kwinjira rukagera muri Bujumbura. Abasirikare batwirwaneho ndakubwiza ukuri barakaye ahangaha. Abasirikare batwirwaneho barakaye ahangaha barimo baradivasinga ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero reka ngaruka kubijyanye na Joseph Kabila. Ikijyanye na Joseph Kabila nyuma yaho gipupu ibaya tombe amakuru ari kuvugwa ko Joseph Kabila atajyari uyu mugabo ashobora kuza kuba ari we uyuhedinze AFC M23 mu minsi iri imbere. Amakuru ari kuvugwa kugeza amagingo ya byamaze kwemezwa ko uyu mugabo mushobora kuza kubona ari uhedinze AFC M23. Abantu ariko turi kumwe Jose kujya ku ruhembe rwa AFC M23 kwa Kabila. Ibi bivuze iki? Ibi bisobanuye iki? Mw'abantu mwe ibintu bigiye kuba kivuye amajyepfo mu byitege. Katanga ubu tajyari ibitenge babiteguye ibishura bazasasa mu gihe Joseph Kabila azaba ari kumanuka agiye kwakira abanyakatanga. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa inama za buri munsi ziri gukorwa z'uburyo bari bwitware mu bijyanye n'urugamba nyuma yaho urugamba ruri buze kuba rumanutse za Katanga. Mw'abantu mwe ndababwiza ukuri ikiri kuvugwa gikomeye kugeza amagingo ya nizi ntambara zaha muri ibi bice. Nizi ntambara zaha ngaha muri ibi bice bivugwa ko mu gihe Joseph Kabila araba yicaye ku intebe nta kabuza hari buhite hatangira indi etape yo gufata ibindi bice. Kandi ibi bice ushobora gushidukana na Kinshasa ijemo. Ushobora gushidukana Kinshasa ijemo. Noneho uko bigaragara n'umutekano muri Goma wakajijwe. Abantu bari kuvuga ati ahantu hari ikintu kiri kuba. Mwitege ibigiye kuba muri uru rugamba. Reka mbereke situation ya Goma. Aha ni Goma. Tegereze neza. Aha ni Goma. Aha ni muri Goma. Urabona aba ni abasirikare kandi bafite imbunda nziza zo ku rwego rwo hejuru. Do uramubona kuri ruhande, uramubona afite imbunda nziza yo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma ni utegereza neza imodoka zisa ngaho zahise z'abayobozi niziheze. Kandi aba n'abapolisi basa neza. Aha ni Goma ndani. Aha urabona nk'iyi modoka ni handitseho yihe ku mpande zose
urugamba rurasetinze, bivugwa ko Joseph Kabila yamaze kumenamo ikintu cyitwa ifito, yamaze kumenamo ikintu cyitwa amafaranga. Felix Antoine Tshisekedi amakuru akavuga ko ngo ari kwicuza ku kijyanye n'amafaranga yashoye agura ibikoresho akayabo bikaba birangiye. Uyu mugabo ibikoresho byose byaragiye mu maboko ya AFC M23. Iki nicyo cya mbere, nicyo gihombo kugeza amagingo ya ari gutaka, nicyo gihombo gikomeye Tshisekedi ari gutaka. Abaturage bose bari kugira ibibazo hanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari gutunga urutoki Felix Antoine Tshisekedi bamubwira ati ibikoresho amafaranga yaratanzwe ariko amahoro ntayigeze aboneka. Bimeze biti, bimeze bite? Icyo nicyo kintu gikomeye kiri kuba ahangaha. Gipupu nayo tayari byarangiye, iyi gipupu byarangiye. Byarangiye. Kandi ibi bintu biri kuba abantu ngo babahuza, abantu ngo imyanzuro ngo inama, ndakubwiza ukuri birarangira. Baba babizi nabo, amakuru agaragaza ko baba babizi. Joseph Kabila rero ibaze agiye kwinjiramo noneho ndani, agiye kwinjiramo ku mugaragaro. Ifaranga rarifite, ibikoresho byarafashwe. Koloneli Mitabu cyangwa se Mitabu watwirwaneho yamaze gutangaza ko intambara itagamije gufata Gipupu gusa, igamije gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Can you imagine? Murimo murabyumva? Uyu Koloneli Mitabu yatangaje ko intambara itagamije gufata Gipupu, iyi ntambara yabaye uyu munsi, ahubwo igamije gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kurex no mu bindi bice bigiye bite no mu yandi mafoto muri bugende mubona, muraza kubona ifoto noneho iri gusoka ngo AFC M23 stroka twirwaneho, MNDP twirwaneho. Bivuze ngo babaye umwe kandi bagiye gukomeza. Bivuze iki? Ibyo ngibyo bisobanuye iki? Amakuru y'ibanga nakuruye, Joseph Kabila nta mikino afite, agiye kurebana mu mitsi na Felix Antoine Tshisekedi. Agiye guhaguruka, afite benshi. Tuyirebe ku rundi ruhande, Joseph Kabila afite benshi ashobora kwiyambaza, afite inzira nyinshi ashobora guca. Ariko ishusho y'urugamba wowe urayibona ute? Kandira kuri like, ukore subscribe. Ndashaka hangaha tuzamuke, please tuzamuke, byuza tureke iki cyumweru tugiye gutangira, sibyo? Iki cyumweru tugiye gutangira tugerageze byuza tukivemo twarujuje 25,000. Turabisezeranye. Abantu b'inkwakuzi bambwira ati turabisezeranye muri comment. Kubikora no gusharinga ibiganiro, ugasharinga amakuru. Muri minsi nabonye na recommendation ari ikibazo, ibiganiro turabirekura ariko ntibibagereho neza. Urumva ko inkunga yanyu no kubisharinga, inkunga yanyu no kubisharinga. Hanyuma rero igihari niki, ikigiye kuba niki? Iyi ntambara igiye guhindura isura, iyi ntambara igiye guhindura isura. Amakuru avuga ko abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bamaze kubibona ko iyi ntambara igiye kuba intambara y'umusaka, bafata icyemezo, batangira guhunga. Ibikoresho bimwe na bimwe batangira kubipakira amakamyo, babivana ahangaha. Sinzi nimba muri kunyumva neza. Yes,
abantu turi kumvikana di igihari n'ikirero cyangwa icyabaye amakuru avuga ko sinzi nimba turi kumvikana ariko kambanze numve ko twumvikana. Aha, numvishe mwabyumvaga, reka twikomereze. Narindi kubaza ati amajwi ameze neza, nkumva reka da nkabona ntago muri kunsubiza, kandi njye muri headphone hari numvaga hari icyahindutse. Ubwo rero kuba numvaga muri headphone hari icyahindutse, mpita ntekereza ko namwe hashobora kuba hari icyabaye. Niyo mpamvu bibaye ngombwa ko mfata umwanya kugira ngo njyewe mbicekinge ukwanjye. Ariko nsanze ibintu bimeze neza nta kibazo. Nari nkiri kubabwira uburyo Joseph Kabila abenshi bavuga ngo nka generali ashobora kuvuga ati reka njyewe njye ku rugamba. Yavuga ati reka njye ku rugamba, ugasanga biri buze kuba ngombwa ko generale Makenga agaruka mu ofisi cyangwa se mu biro. Sinimba icyo kintu muri kucyumva. Amakuru avuga ko ngo Kisekedi ikintu cya mbere ari kwicuza kugeza amagingo aya ni ibikoresho yashoyeho amafaranga ariko bikaba byarafashwe na AFC M23. Ibi ngibi abifata nk'ubugambanyi. Sinimba iki kintu muri kucyumva. Ibi Kisekedi abifata nk'ubugambanyi. Joseph Kabila rero yamaze ngo gukusanya amafaranga, yamaze gukusanya ibikoresho by'urugamba. Ngira ngo mwibuke neza ubwo Joseph Kabila yatangazaga ko agiye kugira gute, agiye kugaruka gushaka amahoro ndetse no gufasha igihugu cye kongera kugaruka ku murongo. Uyu mugabo byari byamaze kwemezwa ko ibikoresho byose yabiteguye ndetse ari ebo kuba yakinjira urugamba akagira icyo ahindura. Ibice biri tageti ahangaha hafi na Tanganyika. Ibi nibyo ndi kukubwira byakanze igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ya nabwo kikaba kiri kugira gute, kiri gushaka uburyo cyava muri aka gakino, ariko bikaba ari ibintu bidashoboka. Bya binimba nkubwira ngo umugabo amanika gatice yajya kukamanura agahaguruka. Ibaze ko igihugu cy'u Burundi cyari gifite uburyo cyasoka mw'iyi ntambara, kuko yaba Angola yasotse mw'iyi ntambara, yaba Malawi yasotse mw'iyi ntambara, yaba Tanzania yasotse mw'iyi ntambara, ariko yaba South Africa nuko, ariko igihugu cy'u Burundi kirakomeza kirinangira, kandi umunsi ku munsi AFC M23 yahoraga ibasaba kuvana ingabo zabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None babonye bugarijwe, batangiye kuvuga ngo Red Tabara ngo na M23 ngo it's the same. Kandi nyamara ibingibi ntibigeze babivuga igihe bari mu majyaruguru. No mu majyaruguru bari bagiye gushakayo se bari bagiye gushakayo
iyo M23 ivanze na Red Tabara. None ubu tuvugana mbaye haga nibwo atangiye kubitangaza Red Tabara. Ubu tuvugana nibwo batangiye gutaka iki, gutaka Red Tabara, ngo Red Tabara ngo muri Kivu Amajyepfo ngo bari kumwe ngo na M23. Mbaye haga yabuze ibintu avuga, yaje kuvuga ibyo ngibyo ngo by'uburyo batangiye gusatira ngo Uvira batayisatira, barayisatira kubera ko abaturage ingabo z'abarundi zari zibamereye nabi. Mu butuko turavuga n'isaha nyene biyegeranije aho bita ku Muramvya, abijomba hajya hariko sivyo ngo bafate Uvira. Niyo pour la vie, il faut que le président de l'Assemblée nationale Robio n'abandi bagira bataruza enquête parlementaire ku bana b'u Burundi bari mu ikambi y'impunzi Mahama n'ahandi mu Rwanda. Uno munsi ndabivuga kubera iki? Ni kubera ikambi yabaye pepiniere yo kuja gutoramo imisore kandi bagatorwa ku nguvu, bamwe bakaja kubigisha inkoho, bakabaha ibigwanisho n'amateni, bagaca baronka mu ntambara badashaka. Nikimenya dufise benshi bafatiwe ku rugamba b'abarundi bavuye mu ikambi Imahama, bamwe baguye ku rugamba, bamwe batogomeza M23, abandi bagwana muri mihari yindi, sivyo? Yego. None Magi ko afise ibikorwa akorera muri ya kambi, Yesu abo bana bagenda ntabazi. Red Tabara biravuga kuri hamwe na M23 cyane. Bega kubona ino Red Tabara abanyamurenge bagiriza ko yabakoreje genocide igiye hamwe na M23, ubu ariko bitegura kuza gutera Baraka, Uvira n'ahandi Karemi. Ku bwanyu bitanga mu biramushishi ya hakubimva wo bimva yewe bivuze ego utawuriki. Eka ndidushaka tugarukira ahangaha uwo ni Mbaye haga ari kuvuga kuki, ari kuvuga ku buryo noneho M23 yabasatiriye ndetse ngo barekereje rwose kuba bafata Uvira. Batayifata, barayifata da, nkurikije amakuru ahari barayifata. Ingabo z'u Burundi zikomeza uko, ariko Uvira nayo iraza kubatombe. Icyo nkubwira ni ukuri, Uvira nayo iraza kubatombe kubera ko ingabo z'u Burundi zo nazo zamaze gutsindwa, nze gatoya hano nkubwire ikindi kintu utazi. Ubu tuvugana Kongo, Felix Antoine Tshisekedi yashoye akayabo k'amafaranga menshi agura intwaro zitandukanye zanafashwe na AFC M23. None ubu raporo uko Tshisekedi yashoye miliyari z'amadolari mu ntwaro za gisirikare, ariko zimwe zigafatirwa na M23 ku rugamba, yamaze kugaragaza buri kimwe cyose. Amakuru avuga iki? Kuva umutwa M23 wongera kubura imirwano mu mwaka wa 2021, ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bwatangiye gahunda yo kongera ubushobozi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC binyuze mu kugura intwaro, ibifaru, imodoka z'intambara, drone, indege z'intambara, ibikoresho by'itumanaho n'ubundi buhanga bwa gisirikare bwari bugezweho. Icyo gihe Tshisekedi yahise atangira kugura. Raporo rero zitandukanye zigaragaza ko ngo amafaranga yashowe mu rwego rw'umutekano mu gisirikare hano bikozwe na Felix Antoine Tshisekedi yiyongereye ku rwego rutigeze rubaho na mbere. Mu gihe mu mwaka wa 2026 ingengo y'imari yagenewe umutekano n'igisirikare yageze hafi kuri miliyari 4 na miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika, ivuye kuri miliyoni zisaga 330 z'amadolari kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019.
mu gihe rero intambara yakomezaga gufata indi ntera, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gushaka ibikoresho bya gisirikare mu bihugu bitandukanye birimo Ubushinwa. Aha yahaguze za drone, ihagura ibikoresho by'itumanaho n'intwaro zoroheje. Tshisekedi kandi si ibyo gusa, uko M23 yakomeza kugenda ikaza umurego, yaguze n'intwaro muri Turukiya, naho ihagura drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare byari bigezweho icyo gihe. Si ibyo gusa, isi ijya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, igura imodoka z'intambara, armored vehicle, intwaro zoroheje n'amasasu. Raporo zitandukanye kandi zigaragaza ko ngo hagati ya 2021 na 2025 habaye ubufatanye bwa gisirikare bwatumye FARDC ibona ibikoresho byinshi cyane. Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu nabyo byakoranye na Kinshasa mu kugura ibikoresho bya gisirikare. Nagira ngo aya makuru yakurikire neza, narakubwiye ngo ujye ukurikira amakuru uyatangire uyarangize kugira ngo usobanukirwe amakuru ko ahagaze. Hari kandi amakuru agaragaza ko kuva mu mwaka wa 2022 amafaranga menshi yakoreshejwe mu kugura ibikoresho bya gisirikare no kongera ubushobozi bwa FARDC, nubwo ibisobanuro birambuye ku masezerano yose y'ubucuruzi bw'intwaro atigeze atangazwa ku mugaragaro. Mu mirwano rero yakomeje kubera muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko na Kivu y'Amajyepfo, AFC M23 wakunze kumva itangaza ko yafashe ibikoresho byinshi bya FARDC ku rugamba. Raporo zitandukanye rero zagaragaje ko ngo ibi bikoresho byafashwe birimo imbunda ziremereye cyane, ndetse n'izindi mbunda za RPG, PKM, imbunda zo mu bwoko bwa ek, amasasu menshi, ibikoresho by'itumanaho, imodoka za gisirikare, ndetse n'ibindi bikoresho. Harimo kandi na raporo z'isesengura z'intambara zagiye zigaragaza ko AFC M23 yagiye ikoresha bimwe muri ibyo bikoresho yafatiye ku rugamba. Ibi bikoresho ikabikoresha ikubita ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Mu bice bya Kivu y'Amajyepfo rero, amakuru aturuka ku mpande zitandukanye nayo yakomeje avuga ko umutwe wa MRNDP twirwaneho wafashe ibikoresho bya gisirikare mu mirwano yabereye mu bice bitandukanye, ndetse ifata imbunda ziremereye, yewe ikajya igenda igwa no ku drone yabaga atarakoreshwa. Aya makuru rero yagiye akwirakwira, yakomeje kugenda afatwa nk'ibihu, ariko M23 ikemeza ko ibi bikoresho bihari. Nubwo rero ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kongera ingengo y'imari ya gisirikare no kugura ibindi bikoresho bihenze, impungenge zari nyinshi, ndetse kugeza amagingo ya FARDC nibwo itangiye kubona ko ikibazo gikomeye cyane. Batangiye guhura n'ibibazo bikomeye, harimo no kubura ibikoresho, kuko n'ubu ngubu barimo bararwana nta communication muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe M23 yo ifite ibikoresho by'ikoranabuhanga. Mu gihe rero iyi ntambara yakomeje anga mu burasirazuba bwa Kongo, isesengura ry'ibibera ku rugamba rikomeje kugaragaza ko ubushobozi bw'igisirikare budashingira gusa ku bwinshi bw'intwaro zigurwa cyangwa se amafaranga azishorwamo, ahubwo bushingira ku myitozo y'ingabo n'imicungire myiza y'ibikoresho. Kandi buri umusirikare uz'ubwenge acunga neza igikoresho cy'intambara. Umusirikare arakubwira ati iyi mbundi, akabaza ati iyi mbundi irahenze, akabaza iti risasu ndi kurasa rirahenze. Umusirikare bagomba kumenya agaciro k'ibyo ari gukora. Ariko igisirikare cya Kongo ntago wazana wazarendo ngo umukubite machine gun igezweho, narangiza ngo ngaraza kubyitaho niyumva isasu uri muri ku bitugu, yahitaga ajugunyaho. Umusirikare ukamuhereza night vision. Umusirikare utazi agaciro ka element, umusirikare utazi agaciro ka binatural, umusirikare utazi agaciro ka banet, umusirikare utazi agaciro ka kimbunda kubwoko bw'imbunda afite, agafata imbunda mu bwoko bwa sniper, za mbunda za mudasho zireba kure, zindeba kure, akajugunya aho ngaho imbunda ishobora kurasa mu kilometero n'igice. M23 yashyize abana basigaye bibamba. Nari ndimo mbereka video mu kanya nari ndimo mbereka video, reka nyisubizemo, y'abasirikare barinze Goma, urebe ishusho bafite. Aha ni mu mujyi wa Goma, ngaho reba ishusho bafite. Niwe itegereza neza abasirikare urababona ko byagenda kose, kubabona bwo urababona. Reba uyu nguyu, reba imbunda afite,
hariho jomeri, hariho sayiti nziza igezweho, ariko ugasanga umusirikare ntazi n'akamaro ka sayiti. Sayiti uyifikisingaho cyangwa se ukayikuraho, ushobora no kuyikuraho ukayikoresha nka bayinacura nijoro. Umusirikare nk'uyu rero wa AFC mu mako ya gatatu akenshi baba baratojwe kuzikoresha kandi neza, kuko bafite icyo bita special skills. Ariko sura y'ikubita wazarendo ntahita kijugunya hariya, ahita kijugunya pe, mu buryo butanamugoye cyane, apfa kuba yumvisha urusaku rw'amasasu rusa nkaho rwamusatereye, ahita ajugunya aho ngaho. Iki rero nicyo AFC 23 yagiye kubitisha ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ubu tuvugana Tshisekedi ari mu mazi abira, kubera ko ibikoresho yaraguze, agura buri kimwe cyose, agira ngo afite ingabo zahezo kajya. M23 kagicamo nk'iyogoga. Za Uvira zarafashwe, za Warikare zarafashwe, murabizi, barirukanka kibuno mamaguru bati bikoresho. Ntabwo M23 yakoraga wizidoro ngikore wizidoro gutyo gusa, imbunda yarazipakiraga ikaziza. Imbunda yarazipakiraga ikazizana. Ubu rero tuvugana nibwo leta Kinshasa iri kubona ko M23 ikomeye kurusha uko yayibonaga, mu isura yayibonagamo bitandukanye nuko ubu ngubu bababona, kuko ni abasirikare bafite ibikoresho bigezweho kandi ibyinshi byavuye muri bije ya Kongo. Ibyinshi byavuye muri bije ya Kongo. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ariyo mpamvu bashobora guca bugufi, ariko hakaba andi makuru avuga ko ngo iyi dirizwi. Abasirikare batwirwa nabo batangiye gutangaza ko intambara itagamije gufata ibi bice gusa. Aba bagabo batangiye intumbero yabo yatangiye kureba bibogobogo. Bibogobogo muraho, bibogobogo mwitegure AFC 23, kandi bibogobogo nimara kubatombe mwitegure ko igikomeye gihari. Igikomeye gihari cyambere Baraka, Uvira biraba bigiye mu kaga. Igihe rero intare za Sirambwe ziva hano muri Uvira, abantu benshi baranyandikiye bakajya bavuga ngo bababaye, abandi bari mu marira, ariko mu by'ukuri bamaze kubona ko intare za Sirambwe ziva muri Uvira, benshi muri bo nababwiye ko batagomba kugira ubwoba kuyivamo, ko hari ikindi gitegerejwe. Kuyivamo rero ni ukugira kasekesi yemere kujya kuyivamo byaro kugira ngo Tshisekedi nawe yemere kujya gusinya. Hanyuma rero ubutajyari iyi ntambara yabaye official. Ubu ngubu ntimubona ko kuva aho baviriye muri Uvira bamaze gufata ibice byinshi birenze naho bari bafite. AFC 23 ifasha hano ikaharekura aho hantu ntimukagira ikibazo. Ubu ibice byarafashwe. Icyo mwamenya rero, igisirikare cya Wazalendo na FARDC n'izi nterahamwe za FDLR, agace basigaranye bashobora kuba muri Kireka Bujumbura, agatendo mubonye FDLR kugeza amagingo aya zishobora kuza kugira gutya, ahubwo akaba arizo zihirika neva. Kwegera umupaka w'u Rwanda byo rero kugeza amagingo aya, ndakubwiza ukuri ntago bishoboka. Ntago bishoboka kwegera umupaka w'u Rwanda, byo ntago byashoboka. Icyo ni ikigaragara bagomba no kwitaho. Icyo ni ikigaragara bagomba no kwitaho. Hanyuma rero reka ntumikire uzima boro mbabwire ko umuganga gakondo ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya Igoma akuvura indwara zitandukanye, by'umwihariko amarozi y'amatamikano, amatongerano cyangwa se amategano. Hari abantu baroga, abantu babaye babi ugasanga barakuroze. Uyu muganga akorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya Igoma, aragufasha ku rwego rwiza. Ntago ndi bukubwire byinshi cyane kuko ibyinshi urabimwibariza, ahubwo reka nguhe nimero mbahuze ubundi umubaze ururimi waba ukoresha urwo ari rwo rwose. Nakamenyetso ko guteranya 243 986 586 351
nimba utazumvishe neza asa nk'usubiza inyuma gato cyane rwose uraza gusobanukirwa cyangwa se uraza kuzumva. Ubu tuvugana Kivu y'Amajyepfo hari ubwoba bwinshi, ariko dushobora kuza kwitega isura nshya y'urundi rugamba rugiye gutangira mu gihe Joseph Kabila yaba yicaye ku ntebe, kuko agomba guhita agaragaza ko amaraso ahindutse. Mu gihe ibingibi byaba biri kuba cyangwa se byaba biri guteganywa, twitege ko hari buze kuba impinduka, kandi impinduka zikomeye cyane. Kisekedi ari mu marira, urugamba rwamuhombeye, impuguke za politiki zirimo ziramubwira ati twarakubwiraga none dore igihugu uracyoretse. Abaturage bakomeje guhitanywa n'umutekano muke hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bikozwe n'ingabo ze, ndetse no kuba yarakoze amakosa atandukanye agaha abasivili intwaro. Izi wazirendo zikaba zikomeje gukora amarorerwa, amadubu kwirwaneho na M23 nabo ntago bamworoheye. Ngibyo ibyo Kisekedi ari kogamo kugeza amagingo ye. Tubihanga amaso, reka nanjye mbabwire ngo reka ncumbikishirize ahangaha izi update. Nubundi murabizi ko mu masaha y'igitondo cya kare ntago ntindamo. Mu masaha y'igitondo cya kare icyo nkora mba naje mbageze, cyangwa se mba ngomba kuzinduka mbagezeho update mbere yuko mwerekeza mu kazi, kuko naje gusanga abantu benshi muzinduka saa 12 gutyo na mirongo cyangwa se n'igice. Nanjye mba nanzitse n'amakuru nkabagezaho byose uko bihagaze, nkabagezaho uko situation imeze, kugira ngo mujye mu kazi musobanukiwe uko ibintu biraye, cyangwa se muze kumenya uko biramutse. Byose mba ngomba kubyitaho. Munyemere rero mbashimire, shumikishiriza nga izi update mbabwire amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FBI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye, harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi. Neza turegeranye, uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Healthcare. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Healthcare, ubuzima bwanyu inshingano zacu.